ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከመይኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ናይ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ናይ ኣሜሪካ ንዓለምና ባሉታ ወይ ባወንታ ክፀልዎ ዝኽእል ምዃኑ ምፍላጥ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ዝኾነ ነጥቢ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረቦ ኩሉ ግዜ ኢፌክት ናቱ ፅልዋናት ኣብ ዓለም ንምግማቱ ከፀግመና የብሉን ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዚ ቅናያት እዚ ማዕከናት ዜና ናይ ዓለም ከምኡውን ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ብሒቱ ዘሎ ፕሬዚደንት ነበር ናይ ኣሜሪካ ብገበን ብክሪሚናል ቻርጅስ ኢንዳክትድ ኮይኑሎ ዝበሃላ ዘራርባ ሓደ ቤት ፍርዲ ናይ ኒውዮርክ ነቲ ዝነበረ ክሲ ናቱ ተቐቢሉ ነቲ ፕሬዚደንት ብኦፊሻሊ ናብ ክሲ ንክቐርብ ፀዊዕዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ነብሱ ክከላኸል ክቐርብ ማለት እዩ እስር ቤት እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ ናብ እስር ቤት ኣትዩ ካብኡ መትዩ እቲ ፕሮሰስ ናይ እስር ቤት ባዕሉ ሳረንደር ገይሩ እቲ ኩሉ ክንሪኦ ኢና ከመይ ገይሩ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምኽሳስን ዘይምኽሳስን ግን ኣይኮነን ፀገም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነበር ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ሕጂ ከዓ ንሓድሽ ምርጫ ዝዳለ ዘሎ ዳስ ፖይንት ስለዚ እቶም ሪፐብሊካን ነዚ ነገር እዚ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ብፖለቲካ እምበር ብገበን ኣይኮነን ብሕጊ ይኮነን ይብልሎ ንኣሜሪካ ኣብ ሰንከፍ ከላ መሊሱ ከመቓቕላ ዝኽእል ብምዃኑ ኣነ ይኮንኩን ክብል ዝተፈላለዩ ክኢላታት ክትንትንዋ ክንርኢ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢሎም ኢላታት ኣይኮነ ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፀላእቲ ናይ ኣሜሪካ ከ እንታይ ይገብሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምፍላጥ ክጠቕመና እዩ መጀመርያ እቲ ኩነታት ንዛረበሉ ዘለና እንታይ እዩ ላይ ግበርዎ እሞ For the first time ever in American history, a former president of the United States has been indicted. This unprecedented case against Trump will have wide-ranging implications. This indictment, filed under seal by the Manhattan DA, could be announced in the coming days. It would also mean that Donald Trump would be asked to surrender and face arraignment on charges yet to be announced. It is all related to the hush money payment made to former porn star Stormy Daniels. እንታይ ትብል ተዘይፀኒሓ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ህሉው ኮነ ህሉፍ ፕሬዚደንት ነበር ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ገበን ብፍላይ ድማ ብክሪሚናል ቻርጅስ ኢንዳክትድ ኮይና ኣይፈልጥን እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣሜሪካ ኣዝያ ተመቓቒላትሉ ኣብ ዘላ ነቲ ዘሎ መሊስካ ነቲ ቁስሊ መሊስካ ሙግድኡን መሊስካ ናብ ካልእ ሓዊ ካብ ናብ ካልእ ምትፍናን ዝወስድ እዩ ዝብሉ ኬላታት መሊኦም እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክኸውን እዩ እቶም ንዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ ሚድያ ኸ ብኸመይ ይሪኦም ኣለዎ እስከ ንርአ indicted him when he was out of against crimes. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. A Fox News alert: American politics was thrown into complete chaos, perhaps permanently, about 3 hours ago, when a grand jury in Manhattan, one of the most liberal cities in America, a place where 80% voted for Joe Biden in the last election, decided to indict Biden's political opponent in the upcoming election, the Republican frontrunner, a man who leads by 30 points in polls. ብኸመይ ይሪእዎ ኣለዎ ሳቶም ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣገይን ኣብዚ ሕጂ እውን ኣብ ናይ 2024 ዝግበር ምርጫ ሓያል እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ቀደም ዝነበረ ፕሬዚደንት ካብ 16 ክሳብ 20 ፕሬዚደንት ነይሩ ኣብ 20 ኣብ ዝተገበረ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ተሳዒሩ ጆ ባይደን ተዓዊቱ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣይተዋሕጠሉ ነይሩ ብዙሕ ዳርጋ ፍርቂ ነይርቱ ምርጫ ብኻላ ዘራርባ 330 ህዝቢ ኣሜሪካ ፍርቂ ተመቒሉ ነይሩ እስኻ ፅቡቕ ኣይኮነን ዲሞክራሲ ምክንያቱ ሓደ ብዓብላሊ ክዕወት ከሎ ይፅቡቕ ፍርቂ ተኮይኑ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ይመቓቐል እዩ ኣብቲ ምርጫ እቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተዋሕጠሎምን ነይሩ ብርቱዕ ተቃውሞዎም ገይሮም ነይሮም ብኻላ ዘራርባ ብከምዚ ዝተሳዕረ ፕሬዚደንት ሕጂ ክትከሶ ከለኻ እሞኻ ካልኣይ ግዜ መፅኡ ሕጂ ክዕወት ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ዘረብዎ ዘለዉ እቶም ናቱ ደገፍቲ ከመይ እዮም ዝርእይዎ እዚ ውራይልካ ንዓና ንምጥቃዕ ንዑ ዘይኮነ ንዓና ንምጥቃዕ ዝተገበረ ዝብል ትንተናዮም ዝብዎ ዘለዉ And the jury did this at the urging of a man called Alvin Bragg. He's the Manhattan district attorney who has been famous so far by making the city much more dangerous by refusing to enforce laws against crimes like robbery and rape.
Now, we don't know at this hour what the indictment says. We don't know specifically what the charges are, but previous news reports suggest they will emanate from an alleged payment 7 years ago, a payment that federal regulators said violated no law, but that Alvin Bragg apparently... እንታይ ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና diversification ስለዘድለየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐሙሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ thank you very much so Trump is the first former president of the ከባቢ 30 ዝኸውን ክስታት ዝሓዘይ ካብ ናይ ኒውዮርክ ሓደ ዞባ ወይ ሓደ መምሕዳር እዩ መፅይዎ ዘሎ ክስናቶም ሕጂ ዳይሬክትሊ ትኽስደ ይኮነ ቀንዲ ነቲ ዲኤ ወይ ካነቲ ነዚ ክስ ዝምስሉ ዘሎ ኣካል እዮም ዘጥቅዑ ዘሎ ፎክስ ኒውስ ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ናይ ሚድያ እዩ እዚ so እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኒውዮርክ ብርቱዕ ገበናትን ካልእ ዝተፈላለዩ ሕንፍሽፍሽን ከሎ ንዑ ገዲፉ ሙሉእ ሓይሉ ኣብዛ ኣቕንዑ ይሰርሕ ኣሎ ይብልለው ከምኡ ድማ ትናቶም ክሲ እዚ ኣዝዩ ሊበራል ዝኾነ ወይ ካሕልፍ ዝበለ ክሳብ 89% ጆ ባይደን ዝመረፆ ዞባዩ ንዶናልድ ትራምፕ ዝኸስስ ዘሎ 30 ዝኣክል ክስታት ክህልዎ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው እታ መጀመርያ ክሲ ዝብሉ ዘለው ግን ኣብ 2016 ንሓንቲ ኣመንዝራ ምሳ ብገንዘብ ደቂሱ ነይሩ ወይ ድማ ምሳ ተራኺቡ ነይሩ ኣፋ ንኽትዓፁ ድማ ገንዘብ ከፊልዋ ዝብል ክሲ እዩ እጅ ብዙሕ ኣዛራብ እንዲ ዘሎ እዚ 2016 ዘጋጠመ ካብ ስልጣን ካብ ዝወርድ 2 ዓመት ነይሩ ኣብ ዝኾነ ብግዜ እውን ክውሰድ ይኽእል ነይሩ እቲ ሕጂ ምምፁ ግን ኣብዚ ቀረባዚ ንምርጫ ክዳሎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ንምጥቃዕ እዩ ዝብል ክሲ ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ገበን ዘይኮነ ካብ ፖለቲካ ንምንፃል ዝግበር ስራሕ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቶም ኣብ United States ever to be indicted. So no matter what happens next, we can be certain there is no coming back from this moment. There could be retaliation from red states. The governor of Florida has already said, Ron DeSantis has already issued a statement saying that he will not participate in any extradition of Donald Trump to New York. That's apparently scheduled for next week. As you can probably tell, we're not certain of the full outlines of this story. So እንታይ ብላሎ እዚ ንድሕሪት ክትመለሰሉ ዘይትኽእል ብርቱዕ ስጉምቲ ነታ ሃገር ክመቓቐል ዝኽእል እዩ ብህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብስቴትስ ወንተን ሬድ ስቴትስ ዝበሃላተን ሪፐብሊካን ዝኾና ስቴትስ ንሳተን ገለ ካብኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ዝበሃል ስቴት ዝቕመጥ ሶ ኣብ ፍሎሪዳ ሪፐብሊካን እዩ እቲ ዶሳንትስ ዝበሃል እቲ ጋቨርነር ናታ ዘሎ ሪፐብሊካን እዩ ንሱ ድማ ኦልሬዲ መርገፁ ናቱ ነጊሩሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሓይሊ ወይ ብገለ ክትወዝዎ ክትመፁ ከለኹም ምትሕባር ዝበሃል የለን ብምባል ድሮ ተቃውሞ የስምዕ ኣሎ ኣብ ከምዱ ክብፅሕ ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባዕሉ ኸይዱ ናብቲ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ይኽእል እዩ ዝብል ኣዘራርባ ኣለዎ ብሓፈሻ ግን ድሮ እቲ ምፍራህን እቲ ፖለቲካዊ ጉስጓስን ትሪእዎ ኣሎ We know this moment is a historic one. We want to set tonight in facts those that we have so far. We're going to do that as we always do with the help of Fox's Trace Gallagher, who is with us tonight on set. Hey, Trace. And we're going to have more of DeSantis coming up on this, but it's important to remember, Tucker, that Manhattan District Attorney Alvin Bragg. So, እዚኣ ኣብ ቦታ ኣኸላ ካልኦት ኪላታት ዝተዛረብዎ ክንሰምዕ ኢና. It's very, very, very crucial. Donald Trump, first former President Donald Trump, first president, former or sitting, to ever be indicted. Reports saying that he'll face over 30 counts related to business fraud. He can still run. Even if convicted. To me, it's just like, okay, so if you don't win, that means the whole system is flawed. So, እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዋላ እኳ ዲሞክራትስ ነዚ ሰብ እዚ ከዋርድዎ ወይ ካብቲ ውድድር ከኣልይዎ ኢሎም ይኸስዎ እንተለዉ እቲ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ዋላ እናከሰስዎ ዋላ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለውን እቲ ንፕረሲደንት ከም ፕረሲደንት ክወዳደር ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ዘራርባ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ክሲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንተዘይተዓዊቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ሪፐብሊካን ናይ ንክዕወቱ ሓደ ሎቶሪ እዮም ዝሸጡሎም ዘለዉ
يوم زبل زلو And he just wants to rip it to shreds. I wouldn't put it past him to say, cuff me because I want the photo. Yep. It's fake news. He's That's all he has to say to his followers. He's almost whitewashing people with saying fake news. That's just fake. And this is just fake. And just always dismissive. And I always like how he repeats things twice or three times. Trump will bring up just Christian values. And this is about an affair with an adult film star and hush money payments there. So التزارب وزلو بتعمي زجر مغنيات انتهي بلو in general دونالد ترامب ولا حج كسيسو من تهلو التخصيص له زلو من قدي متيانا رانا مو انا لاسك من قبره And that means ازيا مونغو زلا غوالياتا مسودك ساتا بهيلا ويكا برونوستار مالت ناي منزرنا اوفيشال تاشو مالتيو برونوغراف نبلو مالتيو بغنزب نخدكس اب امريكا سكس قبر غنزب تكفل يبلكان بخاله زرار بخاز برونوغرافي زبالكا فحفح زبالي بزخونه نزيعه كفيل كاي زلو تخصنات مالتيو حجي زكاسي سوملو زلو حاده نوي حوان زغبره بالتفل عليك طبقاتات ناي طبقاتات اناليسيس ون كسمكني التكيز قد محجي كعوتو لاي كلون يميلون قميتهم مزنبرين ስለዚህ እኹል ዝኾነ ጭብጥ ስለዘይብሎም ብዙሕ ከድምዑ ላይ ኩሉን እዮም ዝብል ትንተና ኣሎ ካልኣይ ድማ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ 2016 ክዕወት ከሎ በዚ ጉዳይ እዚ ይኽሰስ ነይሩ እዩ ኩሉ ትክስታት ግን ፌክ ኒውስ እናበለ ሓስዮም እዮም ንዓና ከትርፉ ኢሎም እዮም ሕማቕ ከብሉና ኢሎም እዮም ንዓይ ከኣልዮም መንስኹም ከይሓልፈልኩም ኢሉ ኢሉ ነቶም ህዝቢ ስለዚ ብሎም ነቶም ደገፍትናቱ ሚቲ ምስ እዮም ስለዚ በሰንክ እዚ ብዙሕ ክኸስራ ይክእል በንጻሩ ኸማን እቲ ዝብለኩም ዝነበርኩ ኩሉ ሓቂ እናበለ ንኽዛረብ ዕድል ክበዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰው ኢን ጀነራል እንታይ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተደይ ተዓዊቶም ይብልለው ቶም እዚኦም ኬላታት እዚ ጉዳይ እዚ ክዕወቱልን ተዘይኪሎም ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክገብሮ እዩ ነቲ መንግስቲ ምክንያቱ ሪሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታት በፂሖሞ ፌክ ኒውስ ምዃኖም ካብ ሓሶት ተመርኪሶም ከጸልሞ ይፍትንኹም ዘለውን ሓንቲ ካብቶም ክዛረቡ ዝጸንሑ ኸማን ብርግፅ ትብሎ ፀንሐት እያ እንድሕሪ እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ደይ ተዓዊቶምሉ ከሪአኩም እዚኣ ዝብላ ፀናኩ ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተደይ ተዓዊቶም እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ፕሩቭ እንተዘይገይሩ ንዶናልድ ትራምፕ ክዕወቱሉ ተዘይኪኢሎም ንክዕወት ናብቲ ምርጫ ንክዕወት ዓብዪ ድፊት ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣንጻሩ ስለ ዝዛረቡ ውራይሎም ዝገብሩሉ ዘለዉ ተበግሶታት ይዝብል ኣሎ ሓንቲ ዶኩመንታሪ ካብ ስዊስ ዝገበርዋ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርየ ነይረ ኣዝያ ዝገረመትኒ ምናልባት ክንርያ ኢና ንክልቲኡ ወገን ኢንተርቪው ገይሮም ዝበልዎ ማለት እዩ auch etliche Allein ein Verstoß gegen Buchführungsregeln wegen einer Schweigegeldzahlung wäre ein sehr kleinliches Vergehen, um einen Ex-Präsidenten vor Gericht zu ziehen. Auch etliche Demokraten, insgesamt Präsidentschaftskandidaten. He's falsely accused for the last 6 years. It's terrible. It's ruining our country. It's dividing our country. He was, the election was stolen from him in 2020. I totally believe that. So, in general, التفليلي زلو توم دقفتناتو بفنسو ما غايبلون يوم زلو. I am feeling somewhat relieved. I think that I'm hoping that this is the beginning of something that will really bring down a very, very bad person who feels that he's invincible. And hopefully he isn't. So in general انتهي زبل زلو توم وغنات كلتا وغنات اندينا نزارب زلنا توم يمان ويكاتم ريبوبليكان نهاجرنا ورايلوم زقبرو زلو يوم ندحريت كترفون هاجر كيم عبل نعنا نخي حجز قبرو زلو يوم كلو خلوتهم ديمقراطس تما إذا سبزي كإلا زلو يوم بتعني يوم تصلوا سلاس دونالد ترامب توم فتوه توم تصلوا مع منا يصلوا مونغو زبالة كم دونالد ترامب زمان سلسة دمايو نحر عبي هاجر أبكرتك هكذا زخال مخنياتو برتع زخانة دقف زلوا كم دما كندو برتع زخانة سلا زلوا إزي
أمريكا أب كم زعينة حشوية خلا كالا عالم جن عبي هلا كنفلت كنكلا لنا إزي أتوم صلاة أمريكا نزو قداي زي تتقيمهم كم حسوم يم أورجنايز زخون زلو سلزي أمريكا مس تشاينا كمو نتن بريكس بحالا هندي تشاينا نو تشاينا مس راشا كبليله تشاينا مس راشا زلون زمدنا تطرينا لنا بتي خال وجن دمان ترينا تشاينا مس سعود عرب تقبرو زلا عبزك نيات زتراي سعود عرب نبينو كان مدب كخرب لكم ينتدليهم سعود عرب كجبريت ولز نبرات قال كفالنا داديا بنا تشاينا باتيرا تشاينا نخشوتو كم تدلي حبيرالا هذا أبي عنواتين أمريكا زي كمون تشاينا برازيلين تسمامي أنا لون تاين خجبرا نتي نقدناتا نايكلتي نقدي بدولار زنبرة بنا تشاينا باتيرا ويك بب باتيرا سوري بب باتيرا كنقدا ناي دولار وغن عليها سلزي تي تشاينا أمريكا بوشت أو كنتاتا تحمس تبالع نحت حدا تقاسل كالوتهم صلاتناتهم كتزبلت غزيه مرخيبهم زلو نتناتهم نغرات اورغنايز كخونم حد ابنك سنت ابكال فيديو خبرلكم حد ابنك سنت كودو كل كم امريكا زع مسله بناي دغ حيل طرا يكون زود انتايدا بوشتاوي صقاماتو زياده زود انجي امريكا كتودغ يا ويغلا يكونن تخطله زلا منجد ግን اب ازيا قداس كنتات بإيكونومي تحمسالا وشتاو في اللياتا دارجا أب حرب وتخبص في كولونيوم أب زخونا نتبي تغلالا زي عربيهم كينهم زلو سوق في الله بعد تويتر تتخطات لكم أب قالوا سنسر سرزخونا يتريونيهم سيرين تري تخوينكم بتحد وجن تري خاطري فوكس تري تخوين كان تحد وجن تري خاطري أب تويتر جن بزنا لما ماسك ممتع كل عينة بداياوي حبريتها تركب تغليها إن جنرال جن أمريكا بكرنا من قد لا الزد من هجرة أفريقيا تبغي حكا هايش أمريكا أب سلام تخونوا له جزية أب كارت هجرات متتاوية تقبر أب كم تكون تاتزجن هجرات أفريقيا تنكالوت هجرات قداين كسالت آي خلان دونالد ترامب جنبرولو بزحت هجرات أفريقيا كمون إسيا بسلام عدنا محضر لنا يبلون يرم غنياتو دونالد ترامب قدايو رئيس لزنبره هجون أمريكا أو شتاو قدايات النواص لزلا قداي يوكرين يوروب أموس لزلهم بزحت هجرات رسيعات ملا أمريكا أنت رسيعات كخام بزحت جزء صبونا جري أكشلي غنياتو النورمال هجرات بسلام عدن كم حضر سلزغلا متتاونا أمريكا نبزحت هجرات سلزهاسية شو زتري وزلهم استوعينا نهريو نعنا من البعض كان تقطع وناي كل نخون أب أمريكا نبرزنا أوروبا نبرزنا نجارات جناي فلتونيا استوعي الكاميراين أكايدها كل جزية تنكي كام وجازن أقداسين كل ويبل بزعب عالم تاي كايرا لمفلا كأقداسي أبز جزية زي سخيل كابل إكاسة خام دكاس وخول هيكونن زعب ريتازي زلو كنتات حبركم إليه أمتيو تفتيهم ملاك جبرو ناتكم ريتو ناتكم حسابات كم وترو أقدر الناس اللي زلوا كتحبروني دما كتبيكم يعني بالكو نايلو مارس أبزغن ودينا نزيز زعبا كم زعان درسي دولي تخونكم حبرونا بالكو أبقى تسأل فيديو كسبنا الرغب دحمكم بلاكم تسنايم معمول عالم تسديد نازل لنا كم كتولو زلنا من قد جخنا بركم إياه مجمريا اتحيزنا يازلنا ورغت تمني خاطر بورغت هيكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي انفرسيونا بكوليت كيت كختم مهار عدل تخفيت الكارلو تتعاملو السنت زي رخيب كادما أب إنترنت تقيمك تمهاريخا ترخلته أب سدس لزلخا أب تزلخا عادي أب ستوك ماركت ينفس تقبر أب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك أب أفريقيا زلو سبات بزعب زي ربو تتعاملو جنزبك أكنا بانكي أبو إنفست كوين كم زعبير كاكبر سالسايدما جنزبكا كلا كرابيركا ناب أفريقيا خيركا تكالديو جزاديو نغتهنت وتنكبر نزك حق الزغل استفلا لي كورسات لنا أبروغرامات نحنا تماهيركم نفسكم تكوزكم سلزغل تدعموا لي بلاكم. Thank you very much.